Tubahaye ikaze kuri ATV Rwanda nkuko mubimenyereye buri munsi tubagezaho amakuru abagezweho avugwa mu buhinzi n'ubworozi. Muri kumwe nanjye Alice Dusabimana nkaba mbahaye ikaze mu nkuru y'uyu munsi mu buhinzi. Inkuru tubafitiye uyu munsi ni yuko u Rwanda rugiye kwakira inama y'ihuriro nyafurika ku ikoreshwa ry'ibiribwa izwi nka Africa Food System Forum. Ni inama izaba guhera tariki 2 kugeza kuri 6 Nzeri 2024 ikazabera muri Kigali Convention Center. Ni inama ihuriza hamwe abafatanyabikorwa batandukanye barimo abayobozi b'ibihugu bitandukanye, abashoramari, abashakashatsi, imiryango iharanira guteza imbere ubuhinzi ndetse n'abikorera bahurira hamwe kugira ngo bungurane ibitekerezo ku mikorere myiza, ingamba n'imishinga mu rwego rwo gushyira mu bikorwa politike n'ishoramari hagamijwe kwihutisha impinduka ku ikoreshwa ry'ibiribwa muri Afurika no hanze yayo. Bimwe mu byitezweho kuganirwa muri iyi nama harimo kwigira hamwe no gusesengura ingamba ziganisha ku mpinduka ku ikoreshwa ry'ibiribwa muri Afurika ndetse hanaganirwe ku buryo burambye ku icuruzwa ry'ibiribwa kuri uyu mugabane. Insanganyamatsiko y'umwaka ikaba izibanda cyane ku guhanga udushya, kongera ibipimo hagamijwe impinduka ku ikoreshwa ry'ibiribwa muri iki gihe cy'umuvuduko mu ikoranabuhanga ndetse n'imihindagurikire y'ibihe. Iyi nama izitabirwa n'abarenga 3,000 bazaba baturutse mu bihugu birenga 70 hirya no hino ku isi ndetse abarenga 350 bazatangiramo imbwirwaruhame zizaba zigaruka ku cyakorwa kugira ngo umugabane wa Afurika wihaze mu biribwa. Muri bamwe mu bitezwe kwitabira iyi nama twavugamo nka Dr Agnes Kalibata wigeze kuba Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda ndetse na Haile Mariam Desalegn wahoze ari Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia, bombi bazaturuka mu kigo giharanira impinduka mu buhinzi muri Afurika AGRA. Reka tubashimire mwese mukomeje gukurikira inkuru y'uyu munsi mu buhinzi kuri ATV Rwanda, tunabashishikariza gukomeza gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Mugira amahoro.